Inzobere z'umuryango mpuzamahanga wita ku buzima OMS zishingiye ku bushakashatsi bwakozwe zemeje ko urukingo rwa ebola rukwiye gutangwa mu bice byagaragayemo cyangwa byugarijwe n'icyo cyorezo. Ni muri urwo rwego mu Rwanda Minisiteri y'Ubuzima yatangije gahunda umurinzi yo gutanga urukingo rwa ebola ku bushake ku bantu bose bakora imirimo yambukiranya imipaka n'abatuye mu turere duhana imbibi n'ahagaragaye ebola. Ku ikubitiro urukingo ruzatangirwa mu bigo nderabuzima byo mu turere twa Rubavu na Rusizi ku bantu bafite kuva ku myaka 2 y'amavuko kuzamura. Urukingo rwa ebola rutangwa mu byiciro bibiri kugira ngo rube rwuzuye. Urwa kabiri umuntu aruhabwa nyuma y'amezi 2 uhereye igihe yafatiye urwa mbere. Nta virusi ya ebola iri muri uru rukingo, byumvikane rero ko uru rukingo rutatera indwara ya ebola. Mwitabire ku bwinshi iyi gahunda. Amakuru arambuye yerekeye uru rukingo aboneka mu nzego zose z'ubuzima zikwegereye zikanakumenyesha aho wagana kugira ngo uruhabwe. Ufite ikibazo kuri ebola cyangwa ku rukingo rwayo wahamagara ku murongo wa telefone utishyurwa wa Minisiteri y'Ubuzima hari 114. Abazitabira gahunda y'itangwa ry'uru rukingo barasabwa gukomeza ingamba zose ziriho zo kwirinda ebola.